Talk to the who is this? Oke, kita ke Gordon. Tapi gue mau ketemu ini dulu, cu. Bapak lu meninggal itu. Hehe, hehe, wae sih ya. Buset. When the emperor first moved again days, we dismissed the attack as a mere skirmish. But the emperor feared the power of the dragons. He means to wipe them out. Learn dulu dong. Gitu kalau kata gua. Some say the dragons can speak the language of the wyvern. Oh gitu guys. Alright. Udah terus. Oh as. Oke. Okay. Gue udah tanya kan ya. Oke. Okay. Layla Dragons and Days. Go to Palum and new unique NPC Layla is known. Oke, okay, kita ke Palum. It's alright. Stok dulu gak sih? Stok dulu itemnya. BTW, udah sejam belum guys? Belum ya? Ntar gue restream ya guys. Potion butuh, antidote, I drop butuh guys. 10 kah maybe? Maybe 11 oke. Okay. Ini beli 11 oke. Okay. Ether di mana ya nyet? Gue lupa lagi. Cross remove curse. Boleh lah 10. Duit gue banyak. Malet apa? Remove amnesia. Anjing bisa amnesia di sini, Cok. Maiden Kiss Cures. Oh, ini boleh sih. Ini nyebelin sih, guys. Kalau jadi kodok tuh nyebelin. Jadi harus beli gak sih? Phoenix Dawn. Wah, ini harus ada sih. Wah, gocengnya mahal gak sih? Belilah ya. Investasi ya, guys. Ini dia yang gue butuh, guys. Cottage 2000, beli 5 gak sih? 5 kah guys? Wah jangan mahal guys. Beli atuh aja nyet. Elixir 1. Oh gak cukup ya? Oh gak cukup duit gua. Ether beli. Wah gak cukup gue, 11.000. Investasi lah guys. Cottage beli, jangan 22.000 juga, gue 5 lah ya, 10.000. It's okay, kita cari duit lagi nanti. Alright, here we go. Kita ke Palum katanya guys. Save dulu. Investasi dulu ya kan. Palum tuh seingat gue di atas. Gila. Dia mau. Mereka nggak ada nyerang gua. Gak apa-apa ya, cicil lah ya. Duit guys, duit walaupun dikit. Palum tuh yang di sini ya. Iya benar. Apa enggak? Oh benar. Wait, salah. Itu dia nih, unik NPC. Sailor. You folks looking for a visit today, are you? Wih gila logatnya logat British ya, British. Well, this be your lucky day. Just so happens Miss was about to leave for this. Be you want it, alright? Here we go. Come on. Doesn't this seem a little too convenient, Firion? Ayolah pergi aja. Maybe it is, but there aren't any other ship going today. We're just going to have to trust her. Me name. Harusnya my name gak sih? Me name
Laila aja jadi les bahasa Inggris gua. I'll be waiting outside the city for you. Will we anchor as soon as you're set to go? Alright. Item di sini item apa ya guys? Siapa tahu ada yang berguna guys. Oh enggak, sama aja nggak? Sama aja nyet. Come on meh. Wah di sini aja kapalnya lucu juga. Apa sih? Lucu deh lu. Her left hand. Oh maybe. Oh ntar kita ganti. Ganti guys, save dulu. Dia spesialis maling anjing. Ternyata tadi tuh emang ini ada. Oh ini ribut dulu guys. There's a pirate doesn't say much for the space you got between your ears. We will spare you your life, but your loot be ours now. Oh kita dipalak ceritanya nih. What is it a fight you be wanting? You really are stupid. Get them boys. Ya elah, lu mau ngelawan gua boy? Oh come on. So easy. Ya Allah, so easy gak sih nyet? Oh come on, gak ada yang kena nih. Kenain gua kali. Asik, so iya banget gue ya. Lu kalah lawan orang bertiga doang loh. Oh kena, oke, menarik menurut gua. Mulai berani dia. Lu udah mulai nyenggol-nyenggol gua, lu gua liat-liat nih bajak laut. FF1, FF2 ada bajak laut ya guys? Uh 2000 lumayan menurut gua. Now I know when I'm beat, go on then. Do what you're gonna do and be done with it. What are you up to? You want to fight the Empire together? A bunch of outcasts like us fighting right alongside the likes of you? I think I like the sound of that. Gila, kita berteman dengan bajak laut cuy. Alright, menarik menurut gua. Lah di tengah-tengah gitu boy. Ini jalan gak sih kapal? Oh kita jalani sendiri. Oke, menarik menurut gua. Kita berarti ini kita ganti ini guys. Mate stop. Hah? Hah? Boleh. Adakah yang bisa? Mau pakai Mithril Sword boleh? Oh, pakai Trident ya guys? Boleh, boleh, boleh. Boleh sih menurut gua kalau kata gua gitu. Terus kita kasih katanya dia jago ini, jago dagger, longsword. Oke, menarik menurut gua. Put knife on her left hand. Oh gitu guys, ditukar gitu. Ini longswordnya ganti.
Oke, menarik menurut gua guys. Mithril sword. Ini kita kasih gold. Mana yang gaucho-gaucho itu guys? Wih, goldnya, sumpah, itemnya bagus. Golden armor. Siapa yang butuh? Buat inilah, enak aja. Enak aja lu.